Saidmurod Davlatov «Ман ва пул» аз силсилаи фалсафаи мӯрчагон. Душанбе соли 2016. Ман ва пул ба мисли сарватмандон андешидан. ин китоб ба шумо ёрӣ мерасонад то бифаҳмед ки пул метавонад барои шумо кор кунад, на шумо барои пул. он мадад мерасонад ки шумо тарзи фикрониятонро дигар кунед, роҳи дигари пулкоркуниро дида тавонед ва бо кам сарф кардани вақт истеъдоди пулкор карда тавонистани худро инкишоф диҳед. китоб барои шумо роҳи озодии пулиро мекушояд. хонандаи муҳтарам, китобе ки дар даст доред дар заминаи таҷрибаҳо навишта шуда, дар он хулосаи роҳи тайкардаи ман барои ба даст оварду комёбиҳо соҳиб шудан баён гардидааст. ин китоб як нав фишурдаи он донишҳои андӯхтаам мебошад ки устодон ба ман омӯхтаанд. устодон ба ман кӯмак карданд то хеле аз ҳақиқатҳои муҳими зиндагиро бифаҳмам, ба худ боварӣ пайдо кунам ва мушкилотеро рафъ созам ки дар роҳи пуршебу фарози зиндагӣ кам нестанд. ман бачаи оддие будам ки дар замонҳои вазнини ҷанги шаҳрвандӣ ва бозсозӣ бо сабаби пардохта натавонистани маблағ ду донишгоҳро тарк намудам. дар тӯли ҳаёт тадриҷан хатоҳоямро дарк намуда аз таҷрибаи рӯзгор баҳраманд мегаштам. аз ин сабаб таҷрибаҳое ки дар ин китоб баён шуданд барои ба худ боварии бештар пайдо кардани хонандаи он ва барои бехато ба мақсад расидан ёрӣ мерасонад. аз раҳнамоҳоям бодо шефер, устоди соҳаи молия ва устоди равоншинос Мирзокарим Санакулович Норбеков ки дониш ва таҷрибаашро барои ман дариқ надоштанд, сипосгузорам. инчунин аз журналист Мирлан Алимбеков ки барои навиштани ин китоб кӯмак расондааст, аз рассом Ҷумадилхони Каримбек, муаллифи расмҳои ҷаззобу нотакрори китоб, хеле миннатдорам. бигузор ин китоб роҳнамои онҳое бошад ки тай кардани роҳи худро барои расидан ба комёбӣ ва осудаҳолӣ оғоз намуданд. китоби мазкур барои хештаншиносӣ, андешидан дар бораи воқеан кӣ будани худ, дар маҷмӯъ барои боварӣ пайдо намудан баҳри расидан ба мақсад мададгори беминнати шумост. инчунин китоб барои дар ҳолатҳои душвор рӯҳафтода нашудан дасти мадад дароз мекунад. зеро шумо ягона шахсе нестед ки бо душвориҳо рӯбарӯ омадед. аз ҳад зиёд нишон додани мушкилоти худ ва саҳл донистани мушкилоти дигарон хоси табиати инсонист. дар назаратон чунин менамояд ки монеаҳои роҳи ҳаёти шумо нисбат ба монеаҳои дигарон бештаранд. ҳамаи онҳое ки дар зиндагонӣ муваффақ шуданд аз чунин санҷишҳо гузаштанд. бале, онҳо бо ҳамон устуворӣ ва бо худ боварӣ доштан ба хатои худ иқрор шуда тавонистанд аз таҷрибаи дигарон истифода бурдан барои комёб гаштан. дониши зарурӣ омӯхтан ва аз дигарон фарқ мекунад. муҳимтар аз ҳама, онҳо барои комёб шудан ҳамеша хушбин ҳастанд, зеро медонанд ки нияти нек ба рӯзи оянда аллакай нисфи муваффақият мебошад. албатта донише ки аз ин китоб мебардоред ҳанӯз кафили комёбии шумо нест. зеро донишмандон зиёданд, вале одамоне ки дониши худро дар амал дуруст истифода мебаранд хеле каманд. ҷавонони бешумор ҳар сол соҳиби маълумоти олӣ шаванд ҳам бештарини онҳо илму дониши омӯхтии худро дар ҳаёт татбиқ карда наметавонанд. аз ин сабаб шахси дипломдор ҳанӯз донишманд нест. донишманд ҳамон шахсест ки метавонад масъалаҳоеро ҳал намояд ки дигарон аз уҳдаи он намебаранд, амалу корҳоеро ба анҷом мерасонад ки дигарон иҷро карда наметавонанд, гиреҳҳоеро мекушояд ки дигарон дар кушодани он оҷизанд ва инчунин шахсест ки ба худ ва ояндаи худ боварӣ қавӣ дорад. шахси донишманд на танҳо қобилияти дар система ё сохтор кор кардан дорад, ӯ инчунин қодир аст ки дар бизнес, оила ва ҳаёт системаи худро барпо созад. ба нақша даровардани ҳаёти худро омӯзед. одамоне ки ояндаи даашро худаш ба нақша намегирад, бояд омода бошад ки ба ҷои ӯ ҳаёташро дигарон ба нақша хоҳанд даровард. бе нақшаи пешакӣ ба чизе муваффақ гаштан мушкил аст. подоши ҳар кас амали худи ӯст. агар шумо тухми камбизоатӣ кишт кунед, ҳаргиз
баҳри ба даст овардани ҳосили сарватмандӣ умед мабандед. агар ин китоб зиндагии шуморо дигаргун сохта ба сатҳи нави ҳаёт боло бардорад, мо худро хушбахт ҳисоб мекунем. умед дорем ки хонандагон ба мо андешаҳои худро дар бораи комёбиҳояшон баъд аз мутолиаи китоб иброз медоранд. муҷиби комёбии дигарон гаштан барои ҳар як шахс хеле муҳим аст. хонандагони азиз, ман ба даргоҳи худованд дуо мекунам ки шуморо ба мақсад ва орзуи ниятҳоятон расонад. умедворам аз комёбиҳоятон дар оянда ба ман нақл хоҳед кард. ҳар як шахс ки дар ҳаёт бо ман рӯбарӯ гардид, то ҷое ба ман ҳаққи устодиам дорад. зеро аллакай албатта як ҳиссаи худи таҷрибаашро ба ман омӯзондааст. устодони асосии ман шунавандагонам мебошанд, зеро омӯзиш раванди мутақобилан судманд мебошад. бинобар ин ман аз ҳамаи онҳо хеле миннат дорам. ин китоб аз дигар ҷониб ҷамъбасти 17-солаи машғулиятҳои аз рӯи ин курс гузарондаи ман мебошад. бинобар ин ба ҳамаи он иштирокчиёни тренингҳо ки дар таҳия намудани китоб саҳм гирифтанд, арзи сипос мекунам. аксари иштирокчиёни машғулиятҳои мо донишҳои азбаркардии худро дуруст истифода намуда соҳиби комёбиҳо гаштанд. дар ин китоб 10 сирри истиқлолияти молиявӣ дарҷ шуда, вале онҳо дар саҳифаҳои гуногун партофта шуданд. барои ёфтан ба маънои онҳо сарфам рафтани шуморо зарур аст ки ин китобро якчанд маротиба мутолиа кунед ва дар айни замон зеҳнияти молиявии худро ғанӣ гардонед. танҳо пас аз ин зеҳни шумо барои дарки пурраи китоб омода мешавад ва он гоҳ бедушворӣ моҳияту сирҳои онро медонед. ана баъд метавон гуфт шумо аллакай 50% корро иҷро кардед ва гузарондани таҷриба ҳам осон мешавад. бедудилагӣ ба амал сар мекунед ва дастовардҳо ба мадади Аллоҳ дари шуморо мекӯбанд. рӯи сафед, хонандаи азиз, бигузор китоб ба шумо барои ба даст овардани сарват ва муваффақият, саодати оилавӣ ва тансиятӣ мададгор гардад. бо камоли эҳтиром, Саидмурод Давлатов. муқаддима. ба ҳамаи одамон имконияти бузург даст медиҳад, вале аксари одамон фаҳмида наметавонанд ки бо он рӯбарӯ шуданд. ӯ Данинг. пеш аз оғози мутолиаи китоб бикӯшед чанд лаҳза тамоми ташвишҳои рӯзгорро фаромӯш созед ва худатонро барои ба таври ҷиддӣ мутолиа намудан омода намоед. сараввал аз худ пурсед ки оё шумо дар ҳақиқат сарватманд шудан мехоҳед. агар мақсади шумо танҳо ба даст овардани даромади зиёд бошад, пас китоб барои шумо пешбинӣ нашудааст. аммо агар дар дил орзуҳои бузург парварида барои расидан ба ягон мақсад кӯшиш карданатонро равшан донед ва агар шумо сарватманд шуданро дарк карда тасмим гирифта бошед ва худатонро барои соҳиби боигарӣ шудан арзанда ҳисобед, пас мо ба шумо роҳи сафед мехоҳем. аксар вақт одамонеро вомехӯрдам ки сарватманд шудан мехостам. инчунин нафаронеро дучор меомадам ки худро аллакай сарватманд меномиданд. баъзан шахсонеро низ вомехӯрдам ки дар дил орзуи пули бисёр доштанро намепарвариданд, зеро ба андешаи онҳо пул муҳим нест. инчунин одамонеро медонам ки андеша доранд. ман агар худам мехостам аллакай пулдор шуда будам. аммо одамонеро ки барои сарватманд шудан омода бошанд хеле кам дучор гаштам. баъд аз мутолиаи китоб шумо дар дуроҳа қарор мегиред. бинобар он аввал ба қароре омада сипас амал кунед. дуюм, ягон кор накунед ва ҳаётотонро тавре ки буд ҳамон тавр идома диҳед. ҳатто баъд аз мутолиаи китоб ҳам шумо ҳатман сарватманд намешавед. аммо бо фикри ман агар дониши андӯхтаатонро дуруст истифода набаред, пушаймон мешавед. надонистану амал накардан як чиз, вале дониста амал накардан тамоман чизи дигар аст. сараввал кӯшиш кунед ки ба саволи одами сарватманд кист посух пайдо кунед. ба саволи мазкур шумо ҷавобҳои гуногун пайдо мекунед. дар паси ҳамаи ин ҷавобҳо мақсад, роҳи ҳалли масъала, хоҳиши пули бисёр доштан, маҳорати пулёбӣ меистанд. аммо чизи асосиро фаромӯш накунед. одами бой ҳамонест ки пул барои ӯ кор мекунад, на онест ки барои пул кор мекунад. ҳақиқати мазкурро бояд фаҳмида қабул кунед ва дар хотир нигоҳ доред. акнун кӯшиш мекунем ки тарзи ҳаёти давлатмандонро пеши тасаввур намоем. ё беҳтар он аст ки худро одами пулдор тасаввур кунем ва ба саволи агар маблағи калон медоштед чӣ кор мекардед ҷавоб гӯем. ба мақсади
намуди воқеа пайдо кардани тасаввуроти худ. шумо як варақро гуфта дар тӯли 8 дақиқа ҳамаи он хоҳишҳоятонро нависед ки агар сарватманд мешудед онҳоро амалӣ мекардед. ба худ тасаввур кунед ки пули ҳангуфте доред ки миқдораш барои шумо аллакай аҳамият надорад. қалам ба даст гиред ва бетанаффус ҳамаи хоҳишҳоятонро бо тартиб нависед. албатта лаҳзае фаро мерасад ва шумо навиштанро қатъ мекунед. ин маънои онро дорад ки ҳамаи он чизҳое ки рӯи коғаз овардед айни замон дар рӯзгор нарасидани онҳоро эҳсос мекунед. вале фаромӯш накунед ки онҳо ҳанӯз орзуи мақсади шумо нестанд, балки онҳо чизҳое мебошанд ки дар зиндагӣ шумо ба онҳо эҳтиёҷ доред. шумо бо навиштани мақсаду мароме ки хоҳиши ба онҳо ноил шуданро доред, баъд аз таваққуфе шурӯъ менамоед. танҳо дар ҳамин сурат мақсаду мароmatон мазмуни воқеа касб мекунанд. ана дар ҳамин лаҳзаҳо андешаатонро ҷамъ намоед. дар бораи ҳолати рӯҳии худ низ фаромӯш накунед. худатонро одами муваффақ ва хушбахт эҳсос кунед ва навиштанро идома диҳед. баъд аз анҷоми навиштан миқдори саҳифаҳои пуркардаатонро шуморед. 1, 2, 3. худи ман 12 саҳифа навишта будам. устодам ҳамон вақт ба ман гуфта буд ки маро шогирд гирифтан намехоҳад, зеро ман орзуи муайян надорам. азбаски саҳифаҳои бисёреро пур карда будам, дар тасаввуроти хеш худро шогирди беҳтарин мепиндоштам. акнун бикӯшед ки ба ҷои ором бидуни шитоб ҳар як андешатонро борҳо санҷида нависед. тафаккур кардан мисли сайёҳат дар ҷангал аст. барои аз сафари аввалатон дар ҷангал ягон чиз боқӣ намемонад. баъди сафари дуюми сеюматон пайҳо дар ҷангал ба чашм намоён мешаванд, вале бо мурури замон пайҳо ҳам нест мешаванд. аммо вақте ки аз як маҳал 10 маротиба мегузаред, албатта пайроҳа ба вуҷуд меояд. он чизе ки шумо ҳоло дар майнатон тасаввур мекунед ҳанӯз қадамҳои аввалинтон мебошад. шумо пайроҳии гузаштаи худро барои сарват ғундоштан бунёд гузошта истодед. ҷараёни мазкурро аз ҷиҳати илмӣ тафсир кардан мумкин аст. дар майнаи мо 36 миллиард нейрон мавҷуд аст. ҳар як нейрон ба як амали муайян ё тасаввурот ҷавоб медиҳад. масалан, агар калимаи хонаро шунавем, хонаи худатонро тасаввур мекунед. агар дар матн ибораи хонаи сурхро хондед, ҳатман хонаи сурхро тасаввур мекунед. дар тасаввуроти шумо хонаи мазкур эҳтимол аз ғиштҳои сурх сохта шуда бошад. дар ҳамин ҳолат нейронҳое ки ба калимаи сурх ҷавоб медиҳад, ба нейронҳои калимаи хона робита пайдо мекунад. агар шумо ин ибораро борҳо такрор кунед, робитаи устувори нейронҳо, тасвири устувор, қолаб ба амал меояд. бори навбатӣ ҳатто дар ҳолати шунидани калимаи хона маҳз ҳамон сурхро тасаввур мекунед. қолабҳои рафтору усулҳои андешаронӣ тахминан ҳамин тавр сохта мешаванд. бинобар ин агар шумо худро одами пулдор тасаввур кунед, бояд мисли сарватмандон суханронӣ ва рафтор кунед. он гоҳ бо тадриҷ ва мисли одамони сарватманд фикр мекунед. ҳамин ҳолат хеле муҳим аст, зеро дар он тимсоли виҷдаи фаҳмиш мавҷуд аст. ҳатто агар шумо пули бисёр дошта бошед ҳам ба онҳо кор анҷом намеёбад. вале одами камбизоат, албатта ман аз ҳад зиёд хаста шудам, агар соҳиби пул мебудам ҳатман истироҳат мекардам, мегӯяд. аммо сарватмандро аз тамоми боягариаш маҳрум созеду ҳама пулашро гиред ҳам, ӯ баъди ним сол аз сари нав доро мешавад. агар ба одами бебизоат сарвати зиёд диҳед ҳам, баъд аз ним сол ӯ тамоми сарваташро барбод дода боз аз нав камбағал мегардад. мисоли мазкур нишон медиҳад ки нодорӣ ва сарватмандӣ ҳолати ботинӣ, тарзи тафаккур ва тарзи зиндагӣ мебошад. аз забони одамони зиёд мешунавем: ман дар сар идеяҳои бисёр дорам, вале барои амалӣ гардондани онҳо пул надорам. агар пул медоштам, корҳои зиёдеро анҷом медодам. ба сабаби мавҷуд набудани сарват ман қудрат надорам ва коре карда наметавонам. ман дониши зиёд дорам, соҳиби истеъдоди худодод мебошам, аммо бесарват ҳеҷ коре карда наметавонам. вақте ба онҳо амал ё коре кунед, он гоҳ сарват пайдо мешавад. мегӯед, ҳамоно ҷавоб медиҳанд: бесармоя кор кардан ғайриимкон аст. ба ман аввал сармоя диҳед, он гоҳ ман амал мекунам. бепул ягон кор ба анҷом намерасад. то даме ки ман дар даст сармоя надорам, ҳатто дар бораи бунёд кардани бизнеси худ орзу карданам ҳам маъное надорад. чунин одам дар ақидаи худаш барои коре кардану ба ҷой расидан сарват зарур аст, хеле устувор мебошад. аммо таҷрибаи одамони бештар муваффақ
عکس عمل را نشان می‌دهد. از دانش‌های آموخته خود استفاده نموده حیات و فعالیت و دستاوردهای این آدمان موفق را آموخته، اصول و قاعده‌هایی را که آنها تهیه نمودند دستور عمل خود قرار داده، در طول 2-3 ماه شما درآمدتان را از 30 تا 70% افزون کرده می‌توانید. اگر کتابی مرا از تحت دل خوانید شما محض همین دانش‌ها را از بر می‌کنید، زیرا نسبت به گذشتگانمان بخت برای ما زیادتر خنده است. هیچگاه در یگان دور و زمان نسبت به امروز برای به آسانی ثروتمند شدن امکانیت نبود. هیچ وقت چنین شرایط آزاد و مساعد برای فعالیت مثل امروزه وجود نداشت. مگر در دنیا مبلغ، محبت، خوشبختی، برار و موفقیت کم است. تنها مهنت کرده آنها را به دست آوردن ضرور است. در جریان مطالعه کتاب احتمال چیزهایی را میفهمید که خلاف خلاصه و اندیشه هایتان هستند. در هر حالت اگر در دل نیتی به مقصد رسیدن را پروریده آرزوهایتان را در عمل تطبیق کردنی باشید، پس شما باید به آموختن، فهمیدن و به طور مثبت قبول کردن همه هدفها و نیتها آماده باشید. کار را از چی باید سر کرد؟ تقدیرتان را به دست خود گیرید. در عکس حال آن را نفری دیگری به دست میگیرد. نوئل تیچی. در ابتدا شما باید سرشته کردن ثروت کمتر را آموزید. تا زمانی که سرشته بایگری اندک را نآموزید هرگز سرشته نمودن ثروت کلان را نمیتوانید. مطابق آمار از هر 100 نفر 16 نفر حتما پولدار میشوند، اما از بین آنها 1 نفر ثروت جمع آورده‌اش را تا آخر حیاتش نگاه می‌دارد. انا همان نفری که بایگرش را تا آخر عمر حفظ کرده میتواند شخصی ثروتمند حسابیده میشود. ثروت پیدا کردن نسبت به نگاه داشتن آن کاری آسانتر است. مورچه با جسم خودش کوه را تلقا میکنند. آنهایی که شوق و رغبت بی اندازه ثروتمند شدن دارند این قاعده اساسی را در خاطر همیشه باید نگاه دارند. امکانیت های خود را از پول بالا گذارید. آنگاه خود آن نصیب شما گردیده برایتان خدمت میکند. اگر انسان امکانیت خود را از پول پستر گذارد آنگاه پول کدام غذا خوردن، چطور لباس پوشیدن، در کجا استراحت نمودن، به خویش و تبار و یار و دوستان چیز تحفه کردن را معین میکند. اگر خواهید که اینان حیاتتان در دست خودتان باشد پس امکانیتتان را از پول حتما بالا گذارید. همین قاعده را بارها تکرارا خوانید و در مورد آن اندیشه کنید. آن را باید از خود کنید و زود زود تکرار کنید. باور داریم شما کارتان را دوست می‌دارید، اما برای به جای رسیدن دوست داشتن هنوز کم است. شوق و رغبت ضرور است. با شوق و رغبت خفه شدن، اندوه و غصه خوردن، حتی عذاب چی می‌شده باشد یا چیزی نمی‌شود ربط دارد. از برای رغبت برای عملی کردن آرزوها خود را پره ولی نه قسما بخشیدن خاص می باشد. آدمانی وامی خورند که فقط برای ضرورت کار میکنند. آنها سری وقت به کار میروند، سری وقت از کار میروند، عهده‌داری هایشان را خوب اجرا میکنند ولی نسبت به کار دلگرمی ندارند. با آنها جریان مقرری کار مهم است. این گونه آدمان حتی آرزو کردن را هم قطع میکنند، در انجام به جای نمیرسند. اگر شما ثروتمند شدن خواهید هرگز به مجرای حیات شنا نکنید. آنهایی که در زندگی کامیاب میشوند که در پس هر مشکلی و مانع نتیجه مثبت را دیده این چون مقصد و مرام اولینشان را فراموش نمی کنند. هر کدام نه دولت و مملکت نه قانون ها بر رفاهت و نیک و احوالی شما خود را مسئول نمی حسابند، بلکه مسئول زندگیتان خود شما می باشید. برای به مقصد رسیدن به ما قالب نوع تفکر، تجربه و جهانبینی ضرور است. چیزی از علم و هنر آدم مکملتر نیست. امکانات استفاده بردن آن را آموختن ضرور است. 98% آدمان اطراف ما مطابق قالب‌های معمولی اندیشه میکنند. آنها خویش و اقربا، دوستان و رفیقان ما می باشند. همه آنها تخمینا به طور زیرین اندیشه میرانند. اگر پول و مال می داشتم کاری می کردم، اما بی ثروت هیچ کار کردن نمی شود. ولی حرف در سر آن است که برای صاحب پول شدن کار کردن ضرور است. برای در عمل تطبیق نمودن آرزوی خود دانش نو آموختن ضرور است.
باره از خود بپرسید آیا آدمان اول ثروتمند شده بعد دانا میشوند یا نخست دانشمند میگردند و بعد ثروتمند؟ البته در ابتدا صاحب عقل و خرد گردیده سپس ثروتمند میگردند. کار را از چی باید سر کرد؟ بنابراین دانش‌های را آموزید که آدمان ثروتمند و موفق گرد آوردند. تجربه آنها را از بر کنید و حتما شوق و رغبت را وابسته به آرزوی خود به کارتان در خود تشکل دهید، در خاطر نگاه دارید و عمل کنید. اگر شما صاحب پول و مال شدن خواهید هرگز به مجرای حیات شنا نکنید. همیشه خود را وابسته نتیجه فعالیتتان حساب کنید. مسئله پیشنهاد تصمیم. یک روز سرد و غبارآلود زمستان دو بچه در بالای کل یخبسته یخمالک بازی میکردند. بعضی جایهای آبی کل تنوک یخ بسته، جای دیگرش قفستر، ولی کودکان به این اهمیت نمیدادند. ناخست در آن جایی که یخ تنوک بود یکی از کودکان به زیر آن فرو رفت. بچه دوم دست و پا گم نکرده سنگ را گرفته جای دیگری یخ را شکست و رفیقش را از آب کشیده برآورد. نجات دهندگان به جای حادثه آمده از پسرک پرسیدند تو این کار را چطور انجام دادی؟ آخر یک خیلی قفس و با این سنگ و با این دستان خردکک شکستن آن از امکان بیرون است. در همین لحظه پیرمرد به نزد آنها آمد و تبسم کنان گفت من میدانم این کار را چطور اجرا کرد. چطور؟ در نزد کودک کسی نبود که گوید یخ را شکستن نمیشود، این ناممکن است. یعنی بچه تصور میکرد که یخ را شکستن آسان است وگرنه او میهراسید و هرگز به نجات رفیقش نمیشتافت. طور اینشتین فرموده است اگر چیزی را تصور کرده توانی آن را به جا آورده هم میتوانی. سفربرکنی قابلیت. انسان قابلیتش را زمانی میفهمد که برای استفاده بردن آن عزم نماید. سنکای خوردی. زمان یک نفر املاکدار بود. او دختری خوشگل و قدرتی داشت و میخواست بداند که آیا جوانان دخترش را دوست داشته با او خانه‌دار شدن میخواهند یا برای پول و مال پدرش خانه‌دار شدن. نهایت او تصمیم گرفت که جوانان را سنجد. به همین مقصد او آنها را نزد حوض گرد آورده اعلان نمود هر نفری که همین حوض را شنا کرده گذرد به طریق زیرین مکافاتانده میشود که خودش میتواند انتخاب کند یا از 3 حصه زمینم را یا از 3 حصه ثروتم را و یا دخترم را. ولی در یاد داشته باشید که در حوض تیمساح‌های گرسنه هستند. مرد خونش را هنوز تا آخر نرسانده بود که یکی از جوانان به آب جهید. مرد ثروتمند از چنین قرار جوانمردانه و اراده قوی جوان در حیرت افتاد. تیمساح‌ها تعقیبش میکردند ولی جوان میکوشید که از آنها تیزتر شنا کند. نهایت تا به رسیدن تیمساح‌ها به ساحل برآمد. مرد حیرت زده ثروتمند از جوان پرسید که آیا او از 3 حصه زمینش را میخواهد؟ جوان نگفت. نباشد از 3 حصه ثروتم را میگیری؟ جوان باز نگفت. مرد ثروتمند اکنون اندکی آسوده شد و از جوان بار دیگر پرسید آیا شوهر دختری من شدن میخواهی؟ جوان جواب اولش را باز تکرار کرد. نه. پس تو چی میخواهی؟ پرسید املاکدار. من همان نفری را میخواهم که بیابم که مرا به 7 سیله داد. پاسخ داد جوان. این مثال نشان میدهد که همه آدمان امکانات جسمانی و ذهنی خود را درست قدر کرده نمیتوانند ولی در حالت غیر چشم داشت همین قابلیتشان ظهور میکنند. اگر این جوان را در اختیارش میگذاشتید خود را هرگز به خواهش دل به حوض نمیانداخت. استاد با مهارت هم شاگردش را برای اجرا کردن عمل وادار میسازد که او با خواهش خودش اجرا کرده نمیتواند ولی استاد برای ظهور کردن قابلیت شاگرد کمک میرساند. استاد نوعهده‌برا میگوید خب همین کار را فردا میتوانی این انجام دهی ولی این رفتار استاد از دوستداری نبوده بلکه از دلسوزی است. عاقبت دلسوزی جراح احتمال مرگ بیمار است. این را هرگز نباید فراموش کرد. راه و روش ثروتمندان. اکنون باید فهمید که شما الکی به درون حوض تیمساح‌دار به معنای مجازی درآمده اید. این معنای آن را دارد که شما به دایره مالیوی یا خود کار کردن با پول ثروت وارد شدید و شما را تنها استفاده بری عاقلانه پول و مال نجات داده میتواند. از این رو دانستن پرینسیپ های مناسبت کردن با پول و قانون هایی که در محیط مالیوی عمل میکند ضرور است. با شما من محض همین سبق ها را دادم میخوام.
дар навбати аввал чанд қоидаи зеринро ба хотир гирифтан зарур аст ки сарватмандон онҳоро дар ҳаёти худашон истифода мебаранд. ҳадаф доштан ин соҳиби идеяҳои ночиз ва ашёи зиёд набуда, балки чизест ки ҳангоми доштани он шуморо шавқу рағбати пурҷӯшу хурӯш фаро гирифта ба амал кардан водор месозад. пул ҳам ба монанди одамон амалу аксуламал дорад. ба пул муомилаи хуб карда онро агар аз худ дур насохта ҳурмат кунед, худ наздатон меояд ва бо шумо мемонад. одаме ки ояндаи ҳаёташро ба нақша намегирад, бояд фаромӯш накунад ки одамони дигар ба ҷои ӯ ҳаёташро ба нақша мегиранд. ҳамаи дороиҳои ҳаёти имрӯза маҳсули кору фикри дӯреза мебошанд. ин қоидаҳоро дар хотир нигоҳ доред. хона, мошин ва ҳавлек доштан ҳанӯз мақсад нест. поёнтари китоб мо дар сари ин масъала дубора бармегардем. пул моҳии асосии зиндагӣ нест, вале агар он барои зиндагонӣ мудом кофӣ набошад, пас моҳии асосӣ табдил ёфта дар мавқеи аввал ҷой мегирад. мо барои чӣ дар бораи пулу сарват гуфтугӯ мекунем? ҳавзеро ки дар он тимсоҳ мезистанд ба хотир оред. мо бояд идора кардани пулро омӯзем. кам ё зиёд будани пул фарқ надорад. ҳатто одами диндор ҳам бошед, маҷбуред дар бораи пул биандешед. агар дипломдор ва ё доктор илм ҳам бошеду дар ҷайбатон пули роҳкиро надошта бошед, худро ноҳинҷор ҳис мекунед. агар шумо худатонро ба тарзи ҳаёте ки орзу ба он расиданро доред арзанда донед, пас бояд идора кардани пулро омӯзед. зеро дар кадом зина қарор доштанитонро пул муайян менамояд. ба қоидаи дуюм диққат диҳед ва дар ин бора фикр кунед. рӯзе мерасад ки шумо метавонед дар як рӯз назар ба ҳамаи солҳои гузашта бештар пул ба даст оваред. ин ҳолат амсоли мусобиқаи варзишӣ аст. барои ғолиб омадан дар мусобиқае ки ҳамагӣ чанд лаҳза давом мекунад, варзишгар чандин моҳу солҳоро ба машқ мегузорад. аммо дар назари мо чунин мерасад ки маҳз дар лаҳзаҳои мусобиқа ғалаба насиби варзишгар шудааст. муваффақият натиҷаи машқҳои тӯлонии хастакунанда ва заҳмати доимӣ мебошад. аз ин рӯ дар хотир дошта бошед, вақте фаро мерасад ки мақсадҳо, ниятҳо ва умедҳоятон шуморо ба самти ба даст овардани пул ва муваффақият равон шудан равон водор месозад, ба шарте ки инро шумо аз таҳти дил мехоста бошед. агар он гоҳ ба шумо имконоте даст медиҳад ки дар бораи он орзу мекардед, барои татбиқ гаштани он кӯшиш ба харҷ диҳед. ҳангоми мутолиаи китоб ҳамеша хотирҷамъ бошед ва тамоми андешаҳои манфиро аз майнаи худ дур андохта табассум кунед ва худро ба андешаҳои мусбат андармон созед. табатон бояд болида бошад, зеро таби болида барои зудтар дарк намудан ва омӯхтан сабаб мегардад. дар ибтидо воқеаи ҷолиберо ҳикоя мекунам. духтарбачае ба назди модараш давида омада пурсид: вақте ки ба воя мерасӣ, чӣ шудан мехоҳӣ? модар бидуни андеша ҷавоб дод: зан мешавам. модар, чаро дурӯғ мегӯӣ? аллакай ту зан ҳастӣ. норӯзиёна эрод гирифт духтарбача: акнун гӯй ки замони бузург шудӣ, кадом касбро интихоб мекунӣ? ман муаллима мешавам, ҷавоб дод модар. ту аллакай муаллима ҳастӣ. бо таҳайюр хитоб кард духтарча ва саволашро такрор кард: модар, агар бузург шавӣ, ту кӣ мешавӣ? ниҳоят зан фаҳмид ки ӯ барои духтараш ҳамеша ҳам модару ҳам муаллима буд, аммо ӯ мехоҳад модарашро боз ҳам касе бузургтар бинад. ӯ андешид ки дар ҳаёташ метавонист шахси намоён гардида ба камёбии бузург ноил шавад. зан дар чашмони духтараш маҳз ҳамин хоҳишро хонд. зеро ҳамаи фарзандон дар дил орзу мепарваранд ки волидайнашонро дар нақши дуюму сеюмин дараҷа, балки дар нақши аввал бинанд. онҳо ба мо фаҳмондан мехоҳанд ки мо метавонистем дар ҳаёт ба натиҷаҳои аз ҳама баландтар дастрас гардем ва метавонем орзуҳои худро амалӣ намоем. фаромӯш накунед ки фарзандон бо волидонашон ифтихор карданро дӯст. зиндадилӣ на танҳо нишонаи солимист, он инчунин воситаи аз ҳама муассири пешгирӣ намудани ҳамаи бемориҳост. смайлс. мақсад доштан ин соҳиби идеяҳои ночиз ва ашёи зиёд набуда, балки чизест ки ҳангоми доштани он шуморо шавқу рағбати пурҷӯшу хурӯш фаро гирифта ба амал кардан водор месозад. пул ҳам ба монанди одамон амалу аксуламал дорад. ба пул муомилаи хуб карда онро агар аз худ дур насохта ҳурмат кунед, худаш наздтон меояд ва ба шумо мемонад.
одаме ки ояндаи ҳаёташро ба нақша намегирад бояд фаромӯш накунад ки одамон дигар ба ҷои ӯ ҳаёташро ба нақша мегиранд. ҳамаи дороҳои имрӯза маҳсули кору фикри дирӯза мебошад. ду сабақи муҳим. Шогирдон пайрави он устоде мегарданд ки ба онҳо роҳ нишон медиҳад, вале пайрави он устоде намешаванд ки танҳо хатоҳояшонро нишон медиҳад. Квинтилиан. дар поён ду сабақи муҳимро барои онҳое пешкаш менамоям ки нияти комёбу муваффақ шуданро доранд. Якум, ҳар ҷое ки ба натиҷаи муваффақ мешаванд, он ҷо ҳамеша нақши устод назаррас аст. бо вуҷуди соҳибмаълумот ва доно будан корҳоятон беустод ба таври дилхоҳ ривоҷ намеёбанд. устод роҳ ба сӯи озодиҳоятон кӯтоҳ намуда барои ба хатоиҳои маъмулӣ роҳ надодан кӯмак мерасонад ва бо пул чӣ гуна муомила карданро меомӯзонад. мӯрчагон дар якҷоягӣ шерро ҳам аз пой меафтонанд. дуюм, агар дар кору пайкори худ нияти зудтар муваффақ шудан доред, ба амалҳои одамоне таваҷҷӯҳ кунед ки дар фаъолияти молиявӣ ва соҳиби мансаб гаштанашон ба онҳо монанд будан мехоҳед. ин амал ба шумо барои зудтар пайдо намудани устод кӯмак мекунад. агар шумо мушоҳидакори дақиқназар бошед, пас аллакай баъд аз як ҳафта доираи одамонеро муайян менамоед ки аз байни онҳо метавонед одами мувофиқро интихоб кунед. вақте ки ман аввалин маротиба бо бодо шефер вохӯрдам, дар навбати аввал маро чизе ба ҳайрат гузошт ва он маҷбурам сохт барои минбаъд тағйир додани ҳаёти худ тасмим гирам. ӯ ба ман чанд саволе дод ки онҳо маро ба андешидан водор сохтанд. бо ҳам чанд лаҳза суҳбат доштем. сипас ӯ фармуд: то ҳол фикр мекунам ки чаро шумо бой нашудаед. ӯ аз ман напурсид оё хоҳиши сарватманд шудан дорам ё не, оё роҳҳои пулёбиро медонам ё намедонам. ӯ танҳо бар он андеша буд ки то ба ҳол ман чаро сарватманд нашудам. сипас гуфт: саволҳоеро ки ҳоло ман ба шумо медиҳам қаблан ба худи ман устодам дода буд. 5 саволи оқилона. якум, агар ногаҳон коратонро манбаи даромадро аз даст додед, чанд вақт шумо метавонед ба пулҳои ҷамъкардаатон зиндагонӣ кунед? дар ин ҷо ҳамаи манбаъҳои хароҷот, ғизо, либос, хизматҳои маишӣ, сафарҳои зарурӣ ва ғайраро ба ҳисоб гиред. ҷавобатон ба саволи мазкур ҷамъбасти фаъолияти шумо то имрӯз мебошад. агар аз натиҷаи ба даст омада қонеъ нагардед, ба шумо зарур аст ки муносибататонро ба кор ва тақсимоти даромадҳоятон қатъиян тағйир диҳед. пул нисбат ба молу дигар молу мулк, амсоли мошин, палосу гилем ва ашёи рӯзгор дар қалби инсон рӯҳия ва эҳсосоти дигарро бармеангазад. агар шумо пул надошта бошед, ҳаргиз гилеми худро намефурӯшед ва ин амал ба гӯши хаёлатон ҳам намеояд. агар ба дастон пул дорад, худро бештар озод ва устувор ҳис мекунед. афсӯс ки ҷавоби аксарият ба ин савол моро хурсанд намекунад, зеро одамон ба вуҷуди собиқаи зиёди кор доштан дар пиронсолӣ бедастмоя мемонанд. мӯрчагон якдигарро меомӯзонанд, калонсолонашон хурдсолонашонро таълим медиҳанд. ман ба шогирдонам дар кишварҳои гуногун дарс медиҳам, то ки онҳо дар синни пирӣ имкони ба набераҳояшон кӯмак кардану ба хушҳолӣ зистанро дошта бошанд. устодам ба ман ҳамеша мефармояд: ман аз зинаи аввал сар кардам ва дар ҳаёти худ ба зинаи баланд расидам. намехоҳам ки шумо низ ин корро аз сирф нол шурӯъ кунед. беҳтараш донишу таҷрибаҳои моро истифода намоед. аз зинаи баландтар оғоз кунед. дар зинаи қарордоштии ман наистед. корро идома диҳед. ҳаёт бояд мудом бештар пурмазмун бошад. дуюм, оё шумо ба таври кофӣ пул пасандоз мекунед? ба андешатон оё шумо пули зиёдтар пасандоз карда метавонистед? агар андеша дошта бошед ки ба маблағи ҷамъкардаатон ҳаёти минбаъдаатонро таъмин карда метавонед, ҷавоби дилпуррона диҳед. агар ба андешатон пули ҷамъкардаатон кофӣ набошад ё умуман пул ҷамъ накардаед, фарқ надорад бо кадом сабабҳо, бояд ҷавоб диҳед: не, дар ҳар ҳолат ҳам ба шумо лозим аст ки дар бораи мавқеи молиявии худ фикру андеша кунед. сеюм, оё нақшаи молиявӣ доред? аксари одамон фикр мекунанд ки нақшаи хуби молиявӣ асоси муваффақият аст. агар нақшаи молиявӣ дошта бошед, ин хеле хуб аст. ман ҳам нақшаи молиявӣ доштам, вале ин нақша чӣ тавр харҷ кардани пул буд. ба дастам ҳанӯз пул ворид нашуда, аллакай нақшаи барои харидани кадом ашё сарф кардани
آن را میکشیدم. نقشه من تخمینا چنین بود: مهلت، چی باید خرید، برای چی صرف کرد. مهلتش بعد از 2 هفته پستینچه، بعد از 1 ماه ماشین جامه‌شویی نو، بعد از 3 ماه جهاز نرم برای خانه، ظرف‌های نو، بعد از 5 ماه سپردن مبلغ تحصیل، بعد از 7 ماه جهاز روزگار، تعمیر خانه. مرچگان به محل دور روان هم دوباره به منزلشان برمیگردند. بعد از 2 سال اتومبیل، بعد از 3 سال ازدواج و گذراندن جشن، بعد از 5 سال مادرم را به حج میبرم. به سیاحت دیگر مملکت ها میروم. برای منزل نو پول جمع میکنم. فکر میکردم که در خانه‌ام ماشین نوی جامه‌شویی، منقل نوی گاز، پستینچه و قندیل دارم. هنوز پول به دست نآورده الکی میدونستم که به کدام مقصد آن را صرف میکنم. نقشه مذکور به نظرم نقشه خوبی مولوی بود. آدمان زیاد، تقریبا 98% آنها کارهایشان را چنین تحریزی میکنند. فکرم سپس خودشان حیران شده میپرسند و فکرم در این ماه من پول زیاد یافتم، ولی آن کجا شد؟ ببینید، شما تنها نقشه خراجات داشتید، یعنی به کجا چطور صرف کردن پولتان را کشیده بودید، نه راه افزایندن آن را. بنابراین برای شما کشیدن نقشه زیاد کردن مبلغ، بیشتر کردن درآمد و صرفه و سرشته کاری پول شرط و ضرور است. باور کنید بهتر این است که 3-5 سال پول را درست استفاده برده، خراجات را محدود کرده زندگانی نمایید و این عمل شما امکان میدهد که تمام باقیمانده حیات را با تب و ذوق دل گذرانید. بودو شفر به من میگفت در 5-7 سال یا که در 10 سال تو از جهت مالیوی آزاد میشوی. من باشم این کار را در 3 سال انجام دادم. در یک مهلت نسبتا کوتاه موفقیت به من دست داد. برای کامیابی من چه سبب شد؟ برای آنکه سفارش‌ها و نقشه‌های تحریزی شده را 2 مرتبه زیادتر به جا می‌آوردم و همیشه سخنان عیسی مسیح را به خاطر می‌آوردم. وی گفته بود که به گفته‌های پیغمبران و صالحان گذشته ضد نیست، اما او باید نسبت گفته آنها 2 مرتبه زیادتر عمل‌های نکو را به انجام برساند. من نیز چنین کردم. اگر وظیفه برای خانه میدادند، من آن را 2 مرتبه زیادتر به انجام میرساندم. اگر میگفتند که برای نصیحت به نزد معلم در یک روز 1 مرتبه رو، من 2 مرتبه میرفتم و این به من کمک کرد که در 3 سال به مقصدی در پیش گذاشته خود برسم. اگر این پرینسیپ را همچون اسلحه ضروری برای خود بپرسید، شما از عهده این کار به خوبی میبرید و آن را انجام داده میتوانید. از همه مهم این است شما باید بدانید که این را ارزنده اید. انسان چنانه که خود را میحسابد همان است. شما خود را که میحسابید، اطرافیان نیز شما را چنین قبول میکنند. شما خود را چخیل احساس میکنید، اطرافیان نیز همانطور به شما مناسبت میکنند. 4. آیا شما آن روزی را تصور کرده میتوانید که از درآمد پول پسنداز کردهتان زندگی کردن ممکن است؟ آن روز همان لحظه فرا میرسد که پولهای به دست آوردهتان برای شما کار کنند، درآمد از خراجات بیشتر گردد و برای سرمایه گذاری مبلغ باقی ماند. در مورد جواب سوال مذکور چند مرتبه اندیشه کنید و جواب بهترین را در لوح خاطر نگاه دارید. همه اندیشه های ناسالم را از سرتان دور گردانده. کوشش کنید که عاقلانه اندیشه رانید. 5. آیا شما شایسته زحمتتان درآمد میگیرید؟ نفری ها گویان جواب میدهد. نفری دیگری باشد کاری که من انجام میدهم بیشتر ارزش دارد و من لایق زندگی خوبتر هستم میگویم. اما اساسش این است که این سوالها حالت باطنی شما را به کلی تغییر میدهد. در دل شما شعله امید را فروزان میگرداند. اگر در حقیقت خواهید که چیزی را به دست آورید، حتما آن را شما به دست میآورید. چیزی را در حیات خود به سمت بهتر تغییر دادن خواهید، شما این کار را حتما کرده میتوانید. اگر شما چنان حساب کنید که زیادتر پول کار کرده میتوانید، مرحمت روید زیادتر پول کار کنید. مهم آن است که برای خود تصمیم بگیرید. شما قابلیت دارید که به مقصد خود برسید و شما با آن طرز حیاتی که آرزو میکنید ارزنده هستید. این 5 سوال اساسی داده شده به شما کمک میکنند که آید وضع خود تفکر کنید، حیات گذرانده خود را تحقیق کنید، حالت امروزی خود را گشته و برگشته تحلیل نمایید و مقصد اساسی خود را برای آینده معین کنید. برای آنکه کار به آسانی دست دهد
بکشید که باز یک چند سوال الهی جواب دهید. اگر شما زیادتر پول کار میکردید زندگیتون خوبتر و گوارا میگردید. اگر با تمام هستی کار میکردید در حیات شما چه چیز روی میداد؟ آیا زندگانتون نسبت به حاضر خوبتر و بهتر میشد؟ اکنون به شما ضرور است که جوابهایتان را ارزیابی نموده تصمیم درست گیرید. شما میخواهید که زندگی برای شما آسان باشد؟ نه. چون همیشه چنین آرزو را از سر دور کنید و کوشش کنید که اون بهتر شود. راه آسان هیچگاه به مقصد بزرگ نمیبرد. میخواهید که مشکلات شما کم باشد؟ نه هرگز. بهتر است مهارت کاردانی خود را تحقق دهید. بگذار مشکلی ها باشند. اگر شما استاد کسب خود شوید این تنها در نتیجه حل مشکلات دست میدهد که شما با آنها روبرو شدید. این مشکلی ها هستند که شما را این طور دانا کردند. میخواهید که و شما زوجتان یا که شوهرتان، خویش و تبار، دوستان و همکارانتان کمتر اظهار ناراضگی بیان کنند. اگر ناراضی کم باشد البته این خوب است، لیکن از آنها نباید ترسید. برای به نوع عالی تبدیل یافتن طلا از دم آتش میگذارد. آنگاه آدمان آرزو میکنند که صاحب چنین زر و زیوری نوع عالی شوند. اگر شما حرمت و احترام آدمان را سزاوار و گل سری سبد مردم شدن خواهید از طلا سبق گیرید. این قانون زندگی است. همه آن چیزی را که در حیات به دست میآورید نتیجه استوارانه از مانع ها گذشتن خود شماست. اکثر آدمان این چیز را میدانند، لیکن در حیات آنها چیزی تغییر نمییابد. آنها نمیخواهند چیزی را تغییر دهند چون که به همین طرز زندگانی آنها عادت کردند و از این سبب به کمبغلی قناعت میکنند. مورچگان مهنت دوست میباشند. آنها از صبح صادق تا شام تاریک کار میکنند. دو سبق مهم. هر جایی که به چشم نتیجه میرسد آنجا همیشه نقش استاد نظررس است. با وجود صاحب معلومات و دانا بودن کارهایتان را با استاد به طور دلخواه رواج مییابد. استاد راه سوی آرزوهایتان را کوتاه نموده برای به خاطرهای معمولی راه ندادن کمک میرساند و با پول چگونه معامله کردن را میآموزاند. هر کی نآموخت از گذشت روزگار نیز نآموزد ز هیچ آموزگار. دوم، اگر در عمل خود نیت زودتر موفق شدن دارید به عملهای آدمانی که توجه کنید که در فعالیت مولوی و صاحب منصب گشتنتان با آنها برابر شدن میخواهید. به دفتر یادداشت. یکم، آدمی ثروتمند همان است که پول برای او کار میکند، نه آن آدمی است که او برای پول کار میکند. دوم، امکانات خود را همیشه از پول بالا گذارید. آنگاه پول خودش نصیب شما میگردد و به شما خدمت میکند. ولی اگر شما امکاناتتان را از پول پستر گذارید آنگاه پول کدام غذا خوردن، چطور لباس پوشیدن، در کجا استراحت نمودن، به خویش و تبار و یار و دوستانتان چه چیز تحفه کردنتان را معین میکند. اگر خواهید که این آن حیاتتان را به دست خودتان باشد پس امکاناتتان را از پول حتما بالا گذارید. سوم، پول مایه اساسی زندگی نیست، ولی اگر آن برای زندگانی مدام کافی نباشد پس به سرمایه تبدیل می‌یابد. چهارم، آدمانی که در حیات موفق میشوند که در پس هر مشکلی و مانع نتیجه مثبت را دیده از اول به کدام نیت دست به کار زدن اینجور مقصد و مرام اولینشان را فراموش نمی‌کنند. چهارم، اگر شما خودتان را به طرز حیات که آرزوی به آن رسیدن دارید ارزنده دانید پس باید اداره کردن پول را آموزید، زیرا در کدام زینه قرار داشتنتان را تنها پول معین میکند. پنجم، استادی با مهارت شما را مجبور میکند همان عملی را که شما به خواهش هیچگاه اجرا کردن نیستید به انجام برسانید و همین طریق او برای ظهور کردن قابلیت شاگرد کمک میرساند. ششم، اگر شما ثروتمند شدن خواهید هرگز به مجرای حیات شنا نکنید. همیشه خود را وابسته نتیجه فعالیتتان حساب کنید. هفتم، همه آن چیزی را که در حیات به دست میآورید آن نتیجه استوارانه از مانع‌ها گذشتن خود شماست. هفتم، بهتر است 3-5 سال پولها را درست استفاده برده به خراجات کم زندگی کنید و تمام حیات باقی مانده‌تان را طوری گذرانید که دلتان میخواهد. 5 سوال عاقلانه. اگر ناگهان کارتان را منبع درآمد از دست دادید چند وقت میتوانید با پولهای جمع کرده‌تان زندگانی کنید؟
آیا شما به طور کافی پول پسنداز میکنید؟ آیا نقشه مالیوی دارید؟ آیا آن روزی را که تصور کرده میتوانید که از درآمد پول پسنداز کردهتان زندگی کردن ممکن است؟ آیا شما شایسته زحمتتان درآمد میگیرید؟ 5 سوال اساسی که شما را ثروتمند میگرداند. یکم، با پول چطور باید مناسبت کرد؟ دوم، با کدام راه باید درآمد را زیاد کرد؟ سوم، چطور پول را باید عاقلانه اداره نمود؟ چهارم، چطور باید درست سرمایه گذاری کنیم؟ پنجم، چگونه از پول حلاوت بریم؟ آدمی که مقصدی معین دارد حتی در راه دشوارترین باشد هم به پیش حرکت میکند. آدمی که مقصدی روشن ندارد حتی در راه راست و هموار هم به پیش رفتن نمیتواند. کارلین. جواب این 5 سوال اساسی را هر یک آدم باید داند. فراموش نکنید که برای ثروتمند شدن شما در ابتدا باید اداره کردن مبلغ کم را آموزید و با مانند آدمان پولدار تفکر کنید. آدمان اول صاحب عقل میشوند، سپس صاحب پول میگردند. آدمان ثروتمند هرگز برای مبلغ مهنت نمیکنند. آنها در ابتدا برای تکمیل هنر و مهارت کار میکنند. بعد همچون استاد به کمال رسیده از پیشه خود حلاوت میبرند، زیرا در دلشان نسبت به کسبشان شوق و رغبت پیدا میشود. این کار را تنها استادان کسب خود انجام داده میتوانند. آیا میدانید حتی مرگ برای از ما جدا کردن آن چیزی که همیشه با ماست قادر نیست؟ این مهارت، هنر و قدر و منزلت ما میباشد که هرگز از ما جدا نمیشود. از این رو اگر از آدمی ثروتمند تمام بایگریش رو کشیده گیرید هم بعد از چند سال او دوباره پولدار میگردد، زیرا او با وجود از دست رفتن ثروتش دانش، مهارت، ملکه، فهمیش، یعنی همین آن چیزی رو که باعث ثروتمند شدن او گشتند از دست نمیدهد. در همین مورد موقع عبرت‌آموز از حیات فیلسوف روم قدیم بیانت یاد میآید. زمانی که شاه فارس کوروش آماده اشغال نمودن شهر پرینه ایان بود، فرار کردن اهالی از شهر آغاز شد. مردم اشیاء اسهم پرقیمتشان را به خود میگرفتند. تنها بیانت وقتی فرار کردن از شهر با خود چیزی نبود. مردم از این رفتار او حیران شده پرسیدند که با کدام سبب او از شهر با دست خالی فرار میکند. فیلسوف در پاسخ گفت تمام ثروت من با من است. او علم و دانش را در نظر داشت که نسبت به همه اشیاء مادی پرقیمت‌تر بودند. در حقیقت هم بعد از چند اکثر همشهریان فیلسوف تمام بایگری خود را صرف کردند و نمیدانستند که من بعد از کدام حساب حتی نام پیدا کنند. بیانت که خود را یکی از 7 خردمندان میدانست به آدمان درس میداد و از حساب مبلغ‌های در بدل زحمت به دست آوردهش بعضی از همشهریانش را میخورانید و بسیار سخنانش با ضرب المثل و مقال مبدل میشدند. زندگی چند پهلو دارد. از این را ثروت را بدون رابطه با آدمان بها دادن خطا است. اولا شما باید سببی برای چی پولدار شدن را معین کنید. اگر در یک روز 100 مرتبه ثروتمند شدن میخواهم، من الکی ثروتمند، من لایق ثروتمندیم گویید، بعد از این شما شخصی ثروتمند میشوید. پولدار هنوز نشان و علامت ثروتمندی نیست. آدمانی هستند که آنها بی‌شبهه ثروتمندند، ولی اگر به سیمای آنها نظر اندازید میبینید که آنها خود را آنقدر خوشبخت احساس نمیکنند. کوشش کنید که به سوال برای چی ثروتمند شدن میخواهید جواب پیدا کنید. خواهش ثروتمند شدنتان باید سبب داشته باشد. سبب باید به مقصد حیات علاقمند باشد. جواب را خطی نوشتن لازم است. در همین حالت کوشش کنید که از فکرهای ساده آبشوشته امثال خیر کی نمیخواهد همه میخواهند کو خود را دور گیرید. خیر سبب باید حالت باطنی آرزوهایتان و مناسبت شما را به حیات انعکاس نماید. آن باید تنها خاصی خود شما باشد، نه خاصی کل همسالانتان. مناسبت ما با پول. یکم، مسئله پول را در علیحدگی بررسی کردن لازم نیست. برای چی شما ثروتمند شدن میخواهید و شما پیش آوردن دلیل ها ضرور است. دوم، 5 درجه گوناگون موفقیت. ا. عمل کردن. ب. تکنیک، راه و روش پولیابی. و. اعتراف نمودن، آدمی به حرمت و اعتبار بودن. گ. بهادهی، درکی مثبت حیات و دوراندیش بودن. غ. به خود
аз диди нав назар кардан, бо чашми худ қудрат ва тавоногии хешро арзанда дидан. сеюм рамзи сарватмандӣ, чорум бозувони пурзури пулӣ. каллаи мӯрча баробари дони гандум бошад ҳам як амбор ақл дорад. якум, бо пул чӣ тавр муносибат бояд кард? пул ченаки муваффақияти иҷтимоӣ мебошад. клейсон. акнун масъаларо аз рӯи саволи аввал таҳлил мекунем. шумо бо пул чӣ тавр муносибат мекунед? пулро шумо барои рӯзгузаронӣ харҷ мекунед ё ки онро барои зиндагонии хуб истифода мебаред? пул одамро бадахлоқ мекунад ё бо сабаби бепулӣ шумо зан нагирифта аз хушбахтии хонадоршавӣ бенасиб мондед? ҳар як оила нуқтаи назари худро дорад. гуфтугӯи калонсолонро ки дар бачагӣ мешунидед ба ёд оред. пул одамро вайрон мекунад. ба бачаҳо пул надиҳед. оя шумо ягон филмеро дидед ки дар он одами сарватманд шахси меҳрубон бошад? мо дар ҷомеаи бавоир ҳастем ки дар он одамони сарватманд зиндагонӣ намекарданд. одамоне буданд ки назар ба дигарон андак беҳтар меистанд, аммо онҳо ҳам пулдор набуданд. одамон аз пули зиёд доштан ва зиндагии хуб кардан меҳаростанд. агар шумо соҳиби ду велосипед мошини гаронбаҳо мешудед ё боми хонаатонро аз боми хонаи ҳамсоя баландтар месохтед, албатта боиси мазаммату сарзаниш мегаштед. ҷавонони ҳозира бошанд дар ин маврид комилан назари нав доранд ки ин хеле хуб аст, аммо аксари насли калонсол то ба ҳанӯз тасаввуроти кӯҳнии худро фаромӯш накарданд. замона дигар шудааст, аммо фикру андешаи аксар одамон то ҳол ба тарзи ҳаёти нав одат накардааст. аксари одамон чунин фикр мекунанд: пули бисёр лозим нест, дар оила моҷаро набошад, кӯдакон солим бошанд, кифоят аст. пули бисёр метавонад боиси бадбахтии оилавӣ гардад, зеро одамон мисолҳои зиёдеро медонанд ки чӣ тавр одамони сарватманд дар ҳаёташон на ҳамеша хушбахт буданд. ҳамин андешаҳо новобаста аз он ки мо онҳоро мефаҳмем ё не, вале дар зеҳни мо боқӣ монда, моро ба эҳтиёткорӣ водор месозад. баъзан дар дили мо орзуи сарватманд шудан пайдо мешавад, аммо худамон нафаҳмида пулҳоро аз худамон дур мекунем. одами худотарс метавонад чунин андеша дошта бошад: аз сабаби пули барзиёд доштан маро ба ҷаннат роҳ нест. бигузор ман сарватманд набошам, вале одами хуб поквиҷдон бошам. ба соҳибмулкон нигаред. онҳо худашонро ба сиёсат мезананд, қонунҳоро поймол мекунанд, одамонро фиреб медиҳанд. инҳо ҳама андешаҳои нодурустанд. дар олам одамони хубу сарватманд хеле зиёданд. шумо низ сарвату давлатро лоиқи сазоворед. ба он тарзи ҳаёте ки дар дил орзуяшро мепарваред арзанда мебошед. ҳар дасти шумо 5 ангушт дорад, вале шумо ҳаргиз ҳатто андеша намекунед ки кадоме аз ангуштонтон барои шумо заруртар ва авлотар аст. ҳамаи ангуштон моҳияти ягона доранд. акнун бо воситаи хам кардани ангуштон ҳамаи он ашёеро мешуморем ки барои мо зарур мебошанд. бо ангушти аввал оила ва хушбахтии оилавиро ишора мекунем. барои он ки шумо бо дили пуру осуда кор кунед, бояд оилаатон ҳамеша таъмин бошад. бо ангушти дуюм саломатиро ишора мекунем. барои фаҳмондани аҳамияти саломатӣ шарҳу тавзеҳ кори зиёдатӣ мебошад. бо ангушти сеюм пулро ишора мекунем. пул ҳам ба монанди саломатӣ ва оила зарур мебошад. баъзе одамон барои пул кор карда аввал саломатиашонро аз даст медиҳанд, сипас барои барқарор кардани саломатиашон пул харҷ мекунанд. ниҳоят чӣ тавр паси сар шудани зиндагиро нафаҳмида мемонанд. ба ангушти чорум эҳсос кардани худро ишора мекунем. одатан ба ин чиз ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. ба ҳамин сабаб ҳам дар ҳаёт зуд ҳар гуна пастию баландӣ пеш меояд. эҳсос кардани худ чизест ки шумо дар ҳаёт худро ба мисли кӣ эҳсос мекунед. барои худро хуб ҳис кардан бояд муайян кард ки дар ҳаёт худро кӣ ҳисоб мекунед ва кӣ будан мехоҳед. он гоҳ хулоса кардан мумкин аст ки ин рӯзи ҳаётатон пурмаҳсул ва бобарор анҷом меёбад. агар табъи одам болида бошад, ӯ беҳтар кор мекунад. агар корҳо пеш раванд, дар оила ҳамсар ва фарзандон ҳам аз шумо қаноатманд мегарданд. бо ангушти панҷум мақсади дар ҳаёт пешгирифтаатонро ишора мекунем. ҳамин мақсадҳо дар ҳаёт дорои аҳамияти якхеле мебошанд. баъзе одамон гумон доранд ки аввал дар ҷои кор муваффақ гашта, сипас оила барпо мекунанд ва ё аввал пул пайдо кунанд, ҳаёт худаш минбаъд нишон медиҳад. чунин андешидан хатост.
همه شاخه‌های حیات موافق میباشند. حیات را با وقتی دیگر موقوف گذاشتن ممکن نیست. برخیز کاهل از مورچه با عقل آموز.